Даң-даң деген байке сіз бе? Даң-даң деген байке мен? Сөке түсіре алсам болуы. Сүреттен башкасын деле кылсак болмокпуз да, аялым чыкса өлтүрөт да. Анда момент тартып койбойм бу. Чыңыз. Чөй. Жигиттер, муну угон кылбай эле мен кибимен утуп алсаңар болот. Чоң кыз, эмкиден мындай чоң балдарды алып келчи, жакшы мушташкан. Пока-пока. Үйүңүн айдабайсың да? Мындай жылоо. Таза эмне кеттин ой? Жамырда жадырам дейм азыр. Таза жолду турайт койну. Салам алейкум. Assalamu alaikum байке. Siz bilеңиz. Менен не болду? Мен өзүм жолум деле баратам го. Мен байкабай эле сиздин жол менен кетип калган турбаймын. Кечирип калыңыз, а? Все, макул, через братан. Через братан деп коем, Алтыбек байке. Через братан. Все, братан, салам алейкум. Маны тартсаңыз. Фу, блин. Ну, прикольно. Ағделетик. Сен мені сүйесің ба? Ого, сүйем да сен, мимоза. Не қылсаң да сүйесің ба? Не қылсаң да сен сүйем, мимозочка. Моны тартсам? Твою нахуй. Қураттың үйіңді. Эмне болду айке? Учумады. Мо шүп-шүпті сатпасақ өлтірмей болды. Мен мұны минип емес, бұл мені минип атады. Темет қуратты бейді. Оны мал базарға апарып сатып ич. А мал базарын не қыласыңар? Жаңа тест сат деген приложение бар да. Объявленияға кірісіп қойсыз, тест саткалы. Болды, но шынымен Сат. Алло. Мына, ова. Байраш. Бәке, айғырды саттым. Жырғалы екен. Бәк үчірім жана тест саттым менен мо Майраш жеңеңді сатып исек болом я. Қуратты бұл да ғазы оны ем алып алыптыр. Sen tap, meni chap, bir de meni tap.